chỉ bay vek ule in lâu đâm tlang em với nãy chuanin Qatar Airways cabin crew cái này chậu đàn karon soi do na abik takin chalai ho khan in lo ngai thau lu deuh ula kema anga aviation line ludu si cabin crew ni du tetan le ama se akal mang sha si lo engtianga bulchan tur nge ti sha si lo khang ho tan big liao khan tun chum ka video zu karon som do karon soi do na karon siam ma chuan hemi big hi comment sang kema video sang comment request atam Qatar Airways kal ilu chaudan lo tilang ro min ron ti shina siam na hun video ron siam poi ka du lu tu ka amai ra chu hun hi kan ei tam shin lo awangin le kan off day sa te mut kan du chin awang hian hun kan ei shin lo amai ra chu voina hei in request ngai poi mo in ron ti sham ka du chu wang chuan luk takhan milong ai thlasak don ne kan soi ngal deuh borang hun tam kan la lawang kalu chaudan tin han chan don ila lu chaudan hi han soi tur ang hian ka nei big lawa tuna Qatar Airways ka tho ma hian kum nga lai hospitality industry hemi customer service hian kum nga experience ka lo nei to chuanin ama sabera chuan 2018 na college ka graduate nuwa hotel management kha thlathum chung ka training photani chu MIZO la ve kania chuan khateya hotel management ka training zo khan Bangalore na thok turin kan chuka Bangalore hotela kan interviewa anilo MIZO la changin WhatsApp nge Skype mangin kan interview phota khata kan Tlin nu khan Bangalore na thok tur han kan chuk thla chuan hotel han kum ni vel ha ka thok phota ama ero chu kha kan share chawangin covid te aron ni so covid in khovela chok boy ne khati lai po khan ke ma na ka hisab ka lo ru dan chuan ten hotel ka thok pa nga experience se ka lo nei to ani phei chuan interview ka pe pang airlines hemi sang in recruitment na apianga interview ka pe ang ti khamiril rupua hotel thok po ha kan reng boka chuanin ama karon soi to ang khan covid ania ti khan engma interview na tur po omlo khop khan khovel kha achok boy kha flight zong an cancel ati khan khati ang kara phei ka chun recruitment kha omoi na kha omlo shima chuan horun puya ti kan ron ho chawa horun puya ka ho nu khan boru ka zia nu ngor 2020 mi kha kum topa Bangalore bok ka chukle ka hotel thona bok thlathum vel ka zu thoka chuan khaminu khan ka na kha san ka du wang khan hemi Tommy Hilfiger American clothing brand chetho karing khata khan kum ni vel ka thok le chuan chumi nuwa Victorinox Swiss Army knife hemi anglo siam chuak tu te hemi brand hian tuna ka Tlin ma thleng hian ka thoka chuan kha ama experience ke lo nei to te ho chu nia 2022 boruak khami covid boruak zia nu kha thadwe pe ka 2021 thlenga mi o kha khatiang vel ani wang khan interview na tu kha omlo topa chuan 2022 atang khan interview ka pe chawa hemi international interview ka pe ma hian domestic interview ka lo pe ve nual to tun chum hi interview ka pe cabin crew ni tu shimjim man interview hi voiriat lai ka pe mana voiriat na ka Tlin chew ni chu ke ma po hi mo chuan avoi rukna vel khan ka chu domestic han ka try phota achan chu domestic experience ni andu phot anti china wang khan ka han domestic international ha try ka tum ngai lem lawa chuan hey Air Asia hen voi ni lai ka interview mana chun akasa air hen voi li vela moni ka ka vakal man kha Tlin thelo wa chan chu hey hindi te kan lo thatok lo MIZO phe chu kan boina ni je khata khan min
reject zia ni chu ato pa ka tling thei shin lo chuan 2022 October thla khan Qatar Airways Bangalore ron kal don ti ka apply a chuan cover interview ve phota October thla sangni somni pahnia khata khan first round po khopal tlang zo lo first round a min dropa chuan akum ale peka 2023 March ngor ni angzang kha ni som panga ni som pathum bel mile khata khan cover interview le a ka apply le chuan ka interview le khata khan ka tling chhoda khania ka tling chhodan chu nia chuan Qatar Airways a bikian interview petur hian ama chuan open days anti china hei adu apiang ba interview thei tur ang khan anti china amer chu kan interview hun live vel te khatiang khan khatiang open days ka anti to ngai lawa keini kha online in kan apply potani chu an mani website atang hian an website a in lu tanga career the option am khata khan interview an nei na tur mun vel kha a vekang kan apply na tur tenen mo interview petur shim hian first round khatianga interview vakal tur hian online in kan apply phota kan CV te kan submit a khata min select phot kha ngai su mani du angin tikhan first round po kha ba interview ringot theilo ni chu tikhan online in kan apply photanga kan CV te anlo accept a le an mani du angzong kan ni cheu khan mail through in minron biat he kan interview ni tur tele kan interview na a details zong hitian aron ziak khatve kan chu mail a khan kan interview na tur mun chuan a hun le a mun kan injai dan tur tele enge meichhia mi pa a kan attire kan injai dan tur zong kha minron fix sak ve kan chu chuan tikhan interview turin a date kha miron pe ati kavakala interview hin ni thum chung kan nei ni chumo chuan ani khatna khan CV kan dropa khata khan basic interview min pe a hey why do you want to become a cabin crew ti tele ke mani self introduction kan personality khatiang vel kha MIZO ta chuan khata kan Tlin khan a second round kha a next day ani le ngala second round kan vakal khan second round big kha choma English exam kan neya chuan angorolok first round na kan Tlin khan interviewer ma kan vakala khata khan kan CV kan va dropa chuanin kan CV kan drop nuwa head requirement big hi centimeter anilo centimeter 212 centimeter hitian kan ban pha ka nga ya mei chetan an heels phego sanga an phela ching chi chung khan 212 kha an ban pha khan kha atoka mi patan chuan ching chi phal anilo ching chi to anilo ding di hlip to sai sual mei chetan ding di hlip chungin an phegok sang an phel nu a ding di hlip chunga 212 cm an ban phak khan kha requirement ania chuan mi patan phegok phelawa tikhan ma se ding di hlip phal ani lo tia 212 cm kan ban phak kha ani limit chu tianga height requirement ang ngor kha hey Indian domestic airlines a khatiang anon ti ang kha ani lawa ngor requirement kan soita ka chuan kan se lo kan hemi ke mani airlines bi ka chuan kum som ni pani atang hian an natlang puya chuan class 12 ipas nge anga Indian passport ini angai boka chumi ti lawa chuan ngai dang le chu 212 cm so iban pha anga ya chuan English mani to ka thiam be to ka ngai boka kha ni me requirement an mani changa anron siam dan chu tikhan first round kan interview khan andu zong ang kan nia kan Tlin chuan paper min pe atu ka invitation letter chumi hmuna chuan rang kala dariata or ke mani slot min pe ve kan ni chu chumi huna chuan rang kala nga hun nga ya chuan English exam kan ne yanga chuan chuta Tlin ani chuan skin exam hei kan vun
scan khatiang kha an nei le dona kha min shilla chuan atu ka interview tur khan keima bi khadar riat slot kha min pe a kha first round interview chunia chuan on the spot a tikhan kan tlin lo min shil ngala first round a kha chuan mo second round alo nia atu ka dar riata thlen man nge ngai punctual angai lu tu ka karon soitel do chu khati lai khan dar riata kal tur amai ro chu minute ni le karon tlai po kha direct reject top an strict lu tu chu wang chuan hun himo an vong dik thlap lu tu chu wang chuan punctual le tur interview in lo nei ve ani phei chuan tikhan dar riata english exam turin kan chana khati lai khan ke mani slot bi ka khan MIZO ni atanga za thum vel nge tiang vel chu kan ni de yang khatiang kha hall khata hei hotel ani ta interview kan nei na kha hotel conference room ang banquet hall ang hian school kan exam ang chi han do kan le chu thleng an data khan mi pathum ang zel a then pe chu pali ten kan chuta khatiang khan kan chu a chuan exam kan nei chawa exam kha hei objective tick the correct ang chi le grammar exam ni chumo english big han grammar le comprehensive khami story chiara chuan story changa chan turang khani ta minute som ni sungin chan zo le ka ngai ni chu khami phek ngor 1 2 3 4 phek level ani kha minute som ni sungin in chan zo ve ka ngai phek ni aha achan ve to kha object khami tick the correct ang khani ta chuan dot le comprehensive kha phek ni ang to panta story khatian phek khat to pati khan in zia khatang khan a page le lama equation oma khatang khan chan tur ani kha hun von thiamang ai mema ke phe chu ka thlin kha ka ring to lo lu tu ka asan chu minute som panga thleng ka objective a khami tick the correct a han ka lo tanga minute recruiter nu khan minute li che in nei to ron ti khan hey chan lo aya ti me yang ka ti khan hey a om ang tur anga ka she a tricky lu tu kan ni question kha ka ti pop pa chuan khami story bi kha tian passage ang hian a oma ti khan a le pe khatyan ka keu to na minute li sung khan chan zo man ka du se ti khan a om ang tur ka ti zo ka chuan time over amo chuan minute som ni arala ti khan la chang zo man lo phei ka chu chan zo lo ang khani me an ron collect top pa engma chance pin pe lo chuan khami vel kan paper an en nu khan minute som thum vel mi pona khan kan om phota ti khan pona lo ba chokula a thenin indu la thingpui te in ula dakar chanve nuwa in ron le don ne u an ti khan hunarala dakar chanve nuwa kan le veka khata khan keimani atling ho ming kha atling na serial number min pe veka ni chu takin kan serial number ang zel khan ti khan min kawa chuan atling ho kha min kaw do mo kan tia khata khan a number kha an ron kaw photani chu chumi serial number ngor masa zo kha som vel khan ron kaw phota chuan kha eta ron kal ru an ti an tling amo kan tia ma se khang ho kha an reject zo kan lo nia chuanin khata khan bane thlak dewin english exam kha kan pal tlanga chumi zo a angoro english exam khami pal tlang bi khami zathum vela khan mo mi za vel zu nin ka shia an chokang chuan khami nu khan hei khami ni la skin exam khami skin scanning enge khami kan vun endik na khami kha an nei le nga do na vun endik me pa ka khan interview dang min pele thawani chu hei ke mani hei zo na ne kan confidence le kan communication level en chin na ang khani me chuan tikhan mi zani vel ha kan la banga chuan skin exam nei tur khan kan in puwa chale a hot chu banquet room te khati khan an siam felta ma hol lian dawa anang lo kha ti khan ate zo ken ti khan an siam fela chuan recruiter kha pahnin oma ke mani interview la khan pakhat kha filipino ania pakhat kha
Malaysia na man so ka siya chiang to lo an nam khamo pakhat ka chu Filipino ni ti kha chu ka siya chiang a chuan khati lai khan bandua thlau de wen ti me yang ka khabe ya helai hen arualin arngeng lian deuh ka in shape na aron oma ka tlin kha karing to lo ani chu mo achan chu kan lo ra kha sia dan pe chuan an strictly to ka vun an enpon LED indian an scan na rek chin an ti wang khan ka tlin kha karing lo to ma se khami environment ve experience ve shim kha ale pe ka tan ti khan ka du ve shim boka chuan ti khan kan ka hun ron thlenga tian room a min ko luta interview room danga a chen chu ngor ama an ron englo khan LED light ten thlap khan ron te ma se tun chum kha chu hemi tu verbal eng ron lu thatna de wa han te min din tira khata khan kan mai hi tian hei chala chang hian ten min en ve ka tian chon lelam left le right hoi ro min te ti khan en boka chuan enge nangma ibuna serte inayam chuan declare vector antia cancer nei tele kan enge kan problem shim na kin le zela effect lo nan ka tet lai ka in zain tele hei ka enge kha vaccine lak na ser ang khating zong alang lo po ha ka declare ve ka ke ma khan chuan khati lai khan zona thei sang MIZO tel boka enge nang in chuan na lai big ti tele enge cabin crew ni du chan khatia the MIZO pa boka chuan ti khan ke ma nung bera ka lu ta ke mani slot big ka khan skin exam big ka khan mo minute som khami chung vela khan atling ho kha an prepare put a serial number kha chi khan iron puang le a ma se tunan puan serial number ho kha atla ho number kha ni to chi khan ka serial number kha 50 mani khatiang vel kha kania chuan ti khan 48 an ron puanga 50 kha ron ni don to mo ka dia ma se mi ron puan kan ta de kha de mi ron puan kan kha chuan ka tlin ti kha ka in chata ka lom tu ka yes ka de alom om pelu tin ring lo lu tu khatia ka serial number an lam ta lo ka tlin ta si kha chuan ti khan mi zani achang khan mi som thum panga vela men kha khatiang lekha an tling ani chu skin exam a han mo an chok chawa 70% vel chu an reject ani chu chuan atu kha final interview ania khatia skin exam kan pal tlang nu khan atu ka kan thil ti tur tele kan pre medical form khamin pe a khata khan kan medical history te le medical situation khatiang sang ka ain zia ka ti ang medical issue khati ang boina inayam chuan ama in zaite ma bak to em chuan TB enge thisen harsat na inayam ti khatiang pel kha tik tur omni chu chuan body ke mani missing diagram ang hitian an lekha khan an ziak te khata khan iser nei na khati khan dotin ziak ro chuan enge nakin le zela nang mani identification an te kha khatiang thlang khan kan develop pre medication form kan fill up photani chu chuan atu ka slot min pela kan interview dan to a final round ani thum na kha final round in to ta khata khan 1-in-1 interview ani to a 1-in-1 interview ti chuan recruiter pani khan min chut chila ti khan zona min zo ron ani chu kha atu ka khan dar som pani slot min pe a ti khan slot sang min pe veka minute som panga dan zelanga slot min pe mo chuan keima ha chu sei ang chuan dar som pani a akal tur khan min tia chu ama ro chu atu kalonia tlai mani a kha mi an chok ti me yang athleng man lo ho direct rejection an pe like up mo wang khan ka hlau thong lu tu kha ka vakal ma dar som pani kal tur kha dar som vela ka va thleng pheya khoi min thim nan de kan sai jom leng
chuan dar som pahnih a thleng tur kha dar soma ka va thlenga amai ro chu kha alo ti chi khop zo ka va thleng khan ka thlen laia an slot pek khang kha an lo la thleng man lo a chuan interviewer pahnih khan eng dar zang lo kal hun min tia dar som pahnih nia I mase ka local ma ka tia a thatlo chu I local ma kan ke mani hun min respect saka chu wang chuan interview kan pe nga lang chu I man mo in ready min ti ni chu chuan ready poilo ti zo thoi ka du zok ka tia chuan min ko lu ta chuan an pahnih in zona ha min an zoron tak mo zona min zo ho khangor o kala shanial nuala ama sabera chuan hei international airlines an nia zoo te khatiang bel engkim alcohol products shim an serve vekani chu kha doha a kemani airlines a hian ne chumi khatiang chu kan serve ka zoo serve in huamem I theyang em chuan I doha I relocate tur doha a cheng turin doha in son turin I in huamem ti te chuan le nge ke mani I Qatar Airways sana I thodu na chan ti te min zo ta chuan nge tu na in tho lai mek tell me something about your current job ti te mo le what do you think about appearance nge lan dan hi ang nge ingai poimo khatiang khamin zot boka chuan are you a smile person? How do you think about it? Khatiang hey ke mani personality based ngor ni chu po apoi mo bera chuan kan communication skills and share du wang ni ber hen ka sia chana diglau kha shan pai na om chuang lawa ma se kan communication skills and chin du wang shim kha ni tikhan minute ngor minute so ma tang som ni vel kha zo na min zo ta chuan chuan turan soi tel du chu I ahmania anti thau skin exam khami he kan vun ending na kha an nei le ni chu kan ku chuan kan mai thlengin ka sei to ang khan arnge lian lu tu pathum ka khabe hian ke neya ke in shape na khamo ma se an mani khan I arngeng te hetiang mai bot chu permanent ni lawa en koladam thenia chu wang chuan I lungai ne tur om lawan tia chu hey an du zong ang in ni chuan eng ang pon maya vuna har san nei ma ulamo an la thawang cheu khatiang vel me kha chu worry lo ula kha I third round I final day interview kan nei dan chu ania chuan meni som ni nu vela ka va chuak ve a ka va chuak thei sha ma chuan min zo tel le pakhat ka chua do na min zo tel le pakhat chu enge ke mani atangin shia du inem chuan question shim ine chuan tuna I min zot a shelaula an de ke ma khan I Tlin ta ang nila hey tuna candidate jing a hian awan nei pola lo tang ta ang le eng ti khuna nge ka lo join theyang ti hey questions of shim kha ka du ni chu ke ma bi ka I khami final round come on ke ma bi ka kha chuan min zo na sat chu ka personality ile I katna tho tuna I khami I katara katlin ma sia katna lo tho to te I min zo ta khata chang khan hey retail industry a thok kalo ni awang khan tuna in thona karon luta chumi in brand ziron le ka du a ka fa patan le ka du engting ye min lo offer engting ye min lo welcome ang min tuna hen kama min shil ro hey a life a action in engting ye min lo bia kang khati ang te khamin ti ramo hey keila kum nga la khati ang bel experience lo nei to kha chu kan ni tin na lo ni bok ne kha chuan ka lo zam ve vak lo ne khan ba ka kon hey ka zam ve tho amai ro chu ka confi lu ye ni chumo confidence kha poi mo lu tu ka le inang mani grooming shim kha poi mo boka chuan tikhan interview ka nei zawa atu ka mail through in miron bele ngala blue background thalak ke mani kuta Qatar Airways an thon tur khami la tur kham blue background email khami ron thon le khala kaka an interview process su ni me ya khami nu khan interview
kan tling ti me yang kha kan tling ti na la ni lo thar ram kan zo a khatiang mail kan don po khan offer letter te la don le te nga ya chuan passport te kan submit le te nga ya chumi zo a ti tu sang ala oma keima khangor o I skin englawa khan ka lu a hen he ka tu khuma hian ka tet la ya ka tluk na serlian be de o mani chu ka declare a midang ina offer letter an don to la han ke chu khemi ka ser thala thon tur khan mi ron tia voi ni nge voi thumla ha ka zu thon cha kha khan hun kha adu re em ba ka passport kha surname le given name passport a hena om nge ngai khati lai ka passport kha ka given name le ka surname hei ka ming pum ang top hian ka nam mi ka da ngai lan su rct ka ming pum top 11 himati top hian ka lau da ve ka kha pulam pang I hei tu na kan om namo Qatar how I visa mutur chuan le khoi huna pot thok tur chuan given name le surname a shan pa kha lo nga ya kha ka nei lo wa kan passport te ha ka apply chale kha khan min delay na salu tu ka chuan thang ngoro ka interview khami offer letter ka don kha may vela de ning ka she offer letter ha ka donga chuan joining letter I kan ron thon le ang che an tia ama ro chu I chumi ma chuan I passport isiam thata I surname zong I ti that ve ka nga yan tia kha khan hun adu reil tu ka chan chu ka identification shim me Aadhaar te pen card ti te khatia khan ka nam ming ka lo da lo bok sia chuan ka ming hi ka split to pani chu hey lalven himati kha alaya space ka da chuan pakhat zo ka surname aga mga pakhat ka given name aga mga tikhan Bangalore ka apply lo har sa zuya chuan passport office ate ka wakala voi ni nge voi thumbe kha min lo reject kha passport hau khan voi ni min reject phota min san sa ka chuan hey anram mi kan lo ni lo zong nen Bangalore phei chuan a har salu tu ka chuan a voi thumna khan kati fel thei sha ma chuan police verification te ti le te nga ya Bangalore hey passport kan apply khan mo tikhan ka pending rail tu ga da March thalai hola interview pe Tlin kha September last week ka join chau thei ni chu kema big kha chuan ka batchmate te ka interview pui te kha chu kema ai ma tikhan kalve ka ka join club training kan chan khan mora o thani nge thum te an lo thlok man to khatia ka interview pui te pe ka chu chuanin kha ka Tlin chho dan le interview kan pek chho dan chu ni me ya adang ka soi chun zom le don san array don lu tu ka mo kan Tlin to nuwa tikhan offer letter te kan don nuwa engkim a fel to nuwa flight kan chuk hun kan joining date te le kan training nei hun tur tran hun tur te tikhan mail chu vekin miron shil le a chuan khang ho khana kina ashan pa in karon soenga tuna ka soile don chuan mo array lutuk dona video upload chung array thei lutuka karon soitel du pakhat bok chu a then tam tak hian aviation course ikalem I khoi huna nge ikal he minron ti minron zo china ashan pa in aviation course hi ka kal lawa keima atang chuan timen keima ngai dana chuan ngai ka tilem lawa hei ma se mishing kan theina le kan Tlin zong te in ang lawa a then tam tak chu I personality le enge kan communication level te khatiang build up ngai tam tak kan omin karinga I kema nge po ka perfect ka tibik suang lawa khati ang kan ni a nge mishing confidence nei vak lo kan ni khachuan a tha ka thilu tu ka ama ero chu I training hian antina aviation course kan kal hian sum te a hek a suman charge na save china chuba ka kan company ya kan Tlin to phei chuan airlines kan Tlin to phei chuan an airline center ashan pa in training in pele evek china ka karon soitel ve me ma se kha chu nang mani ngai dan ni se keima ngai dan chang chuan ngai ka tilem lawa le baka tun lai anga hei mu har sa to hemi na hi na khatianga lut du ngoi ni kha phei kha chuan apoi ka tilawa abik takin mi pa tan phei chuan tuna hian lu na chan si awang to lu tuka India angat phei chuan mi pa recruit hi Akasa Air ti lo hi an to pon ka shelawa Star Air kha regional airlines ania khami te pani ba kha mi pa an recruit ngai to pon ka shelawa chu bang chuan atam the ang brain ron apply ula inakina interview hun te po ombe le zelanga
khati zong khani se tun chumatan chuan video kan ti top main zona nei in nualin karinga I hemi kathilron soita khami base atang te khan zona in nei ni chuan comment section a han lo da ula nakina ashan pa in question and answer I khami video kha shan pa karon siam lenga enge in shia du zong zong kha karon soi kim lo mai the chu chu wang chuan zona kha ron zo she lo ula atam theang ber chu ka cover ve chuan ka hria ma se soi theingil tam tak ka nei ka ring boka chu wang chuan zona kha in thlasung lawin milo zo bor dan comment section han chuan lo milo la subscribe lawin lo chuan milo subscribe ve bok ula chuan I ashan pa a enge miron beduinom chuan Instagram lama te miron be bok ula Instagram a kaming khati han type to pula lo lang mayang ka account ka private lova chuan ni le phot mutui ani man nuam vek ule